Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Pomaže Bog, braćo i sestre. U današnjem videu želim da ozbiljno porazgovaramo o jednoj temi koja je, nažalost, na našim prostorima toliko blesava i toliko glupa, ali toliko proširena da je postala jedan ozbiljan problem. O temi koju su ljudi, veliki broj ljudi, uglavnom uzeli gotovo za pravo, i to bez da sami provere da li je to tačno, nego su uzeli tuđe tvrdnje kao tačne. I to je tvrdnja koja je pokrenuta od kvazi istoričara i sad se širi po socijalnim mrežama i medijima, na Facebooku, na Twitteru, postoje razne grupe koje su sad posvećene ovoj temi i ja ne mogu da verujem koliko ljudi su to slijepo prihvatili. Radi se o tvrdnji koja govori da je Isus Hristos Srbin i da je to kao postao neki de facto podatak na osnovi nekih otkrića koje su dugo vremena već sakrivene, šta ja znam. Ja ne mogu da verujem. Evo, kako vidite ovdje, Telegraf je objavio prije nekoliko dana da je Isus Hristos Srbin. Ista stvar se može ovdje pročitati na Srbija danas. Da ne kažem, ista stvar je viđena kod Hrvata, kao hrvatski znanstvenici imaju nepobitne dokaze da je Isus Krist bio Hrvat. Isus Kristić, joj Bože me prosti. I evo ovdje postoji još jedna tvrdnja od strane Hrvata kao da je Isus bio Hrvat, ali sad me manje zanima šta Hrvati govore, sad me konkretno zanima šta Srbi govore. Ja ne mogu da verujem, prosto ne mogu da verujem u šta su ljudi zapravo povjerovali slijepo. Evo, ajde da pročitamo zajedno o čemu se radi konkretno. Znači, Isus je Srbin, pravo ime mu je Manojlo Nemanjić. Da li je ovo najjača teorija zavere u istoriji? Jeste, vaša zavera koju ste vi pokrenuli. Isus Hrist nije ime, nego njegova titula, a pravo ime mu je Manojlo Nemanjić, tvrdi žena. Pravo ime Isusa Hrista, ako niste znali, je Manojlo Nemanjić. Srbin je koji je rođen na Kosovu i Metohiji, a ne u Vitlejemu. Bar tako i to pouzdano tvrdi nepoznata žena, čije su tvrdnje o poreklu Isusa sa jednog skupa osvanule na YouTube. Ja mogu već odmah sada kažem da taj snimak više ne postoji. Evo ovdje kako kaže: već od rođenja Hristovog zna se da nije rođen u Vitlejemu. Imam informaciju sa 2 mesta da je rođen na Kosovu. Po majci je bio Srbin i to se vidi u jednom manastiru. On je po majci Nemanjić, tvrdi ova žena. Ona kaže da ne zna zašto niko neće da kaže Isusovo pravo ime. Jao, Bože dragi, Gospode Isuse Hriste, oprosti im zaista. Oni ne znaju zaista ni šta govore, ni šta pišu, ni šta da pišu više, ni o čemu više da pišu. Bože, sačuvaj. Ja prosto ne znam da li pre da zaplačem ili da se smejem od ovakvog debilizovanja. Za Telegraf i za sve ljude koji ovo tvrde i koji jednostavno veruju ovo pouzdano i druge uče ovome, ja molim Boga da vas njegova mudrost jednom za svagda opali po glavi i da vam unese pamet u vaše bezumlje. Ljudi, možete vi pričati o kakvim god istorijskim zaverama želite. Nije ništa novo da ih postoji u gomilama. Mi znamo da je Vatikan dosta naše istorije falsifikovao i predstavio nas kao neke dođoše umjesto da smo starosjedelaci na Helmu, na Helmskom poluostrvu, a to se može dokazati. Ali pazite, ovdje nije reč o falsifikovanoj srpskoj istoriji.
ako već želite da se izjašnjavate na osnovi samog Gospoda Boga, vaš glavni izvor bi trebao da bude Sveto pismo, to jest reč Božja, a ne tamo neka etimologija gdje se možete igrati sa imenima kako god vama odgovara. Kako vidimo ovdje, tvrdi se čak da Isus nije rođen u Vitlejemu, nego da je rođen na Kosovu i Metohiji. Ova tvrdnja je potpuno van svakog konteksta iz Svetog pisma, znači govorimo o Bibliji, da ne kažem bukvalno kontra onoga što reč Božja propoveda. Ja zaista ne znam odakle su došle te njihove nebuloze i njihove tvrdnje, ja to ne razumijem, to je van mog razuma. Ali ovo je izrazito lako dokazati kao lažnu tvrdnju. Definitivno. A evo, to možemo početi ovako. Ako pogledamo u drugoj poglavici Evanđelja po Mateju, saznajemo o dolasku mudraca sa istoka, bekstvo Isusovo u Egipat, Irod kako je ubijao vitlejemsku decu i Isusov povratak iz Egipta u Nazaret. Ovdje se jasno pominje gdje je rođen Isus Hristos. Evo, pročitajmo sami. Znači, Matej 2:1-8. A kada se Isus rodi u Vitlejemu judejskome u dane Iroda cara, gle dođoše mudraci od istoka u Jerusalim i rekoše, gde je car judejski koji se rodi? Jer vide smo njegovu zvezdu na istoku i dođe smo da mu se poklonimo. Kada to ču car Irod, uplaši se i sav Jerusalim sa njim. I sabravši sve prvosveštenike i književnike narodne, pitaše ih gde će se Hristos roditi. I oni rekoše, u Vitlejemu judejskome, jer je tako prorok napisao. I ti Vitlejeme, zemljo Judina, ni po čem nisi najmanji među kneževima Judinim, jer će iz tebe izići vođa koji će napasti narod moj Izrailja. Onda Irod tajno dozvaši mudrace, saznade od njih kada se pojavila zvezda. I poslavši ih u Vitlejem reče, idite i raspitajte se dobro za dete, pa kad ga nađete, javite mi da i ja dođem da mu se poklonim. Dakle, ovdje nema nikakve sumnje, ljudi, ovdje nema nikakve sumnje da je reč o ispunjavanju proročanstva o dolasku Sina Božijeg, to jest Isusa, u Vitlejemu i da je tamo rođen. Nema tu Kosovo i Metohija, nigde se ne pominje. Pominje se Vitlejem i to pominje reč Božija. Kao drugo, tvrdnja da Isus Hristos nije njegovo ime, već samo titula, da tako kažem, je samo poluistina. Pazite, Isus mu itekako jeste ime. Hristos mu je titula, što znači Mesija, odnosno Spasitelj. U Novom Zavetu saznajemo u Evanđelju po Mateju i Luki da je Isus ime po kom će Devica Marija da mu da prema uputstvu anđela. Znači, u Mateju 1:20-21 glasi: No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđeo Gospodnji, govoreći, Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo od duha je svetoga. Pa će roditi sina i naneti mu ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od greha njihovih. Ista stvar čujemo u Luki, Luka 1:30-31. I reče joj anđeo, ne boj se Marija, jer si našla blagodat u Boga. I evo začećeš i rodit ćeš sina i nadenućeš mu ime Isus. Ljudi, nema sumnje koje je ime dato Spasitelju. Kao što nema ni razloga zašto baš to ime. Znači nema apsolutno nikakve sumnje ni
u razlog zašto je baš to ime dato. To znamo zato što u tom svetom imenu postoji božanstvena moć i jedino ime po kom se čovečja duša spašava. To saznajemo ako pogledamo u delovima apostola 4. poglavica 11 do 12. Tu je jasno objašnjeno. Znači ovako, on je kamen koji vi zidari odbaciste, a koji postade glava od ugla. I nema ni u jednome drugome spasenja. Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasiti. Ako se značaj imena u dubini razmotri, možemo saznati da Isus u najboljem prevodu znači Jave spašava. Jave je najbliži prevod naziva Boga Oca, no pravo ime je suviše sveto i čisto da bi ga grešni ljudski jezik bio dostojan spominjati. A osim toga je također bio poznat kao, kako se zove, Isus Nazareta. Pazite, Imanuel prema Svetom pismu nema apsolutno ikakve blage veze sa našim imenom Manuelom. A tek o dodatnom prezimenu Nemanjić tek da ne govorim, jer pazite, dinastija Nemanjića je skoro ceo milenijum posle Hristovog života na zemlji. Budite realni. Kakav crni Nemanjić, ej. Kao treće, pazite, Srbin i srpstvo, pošto se tvrdi da je Isus Hrist Srbin. Pazite, Srbin i srpstvo, kao i svaka druga etnička, kulturna i nacionalna pripadnost, je deo stvorenja, odnosno nešto što je u određenom trenu počelo da postoji. Dakle, Srbin i srpstvo imaju poreklo. Prvo pitanje na koje moramo da odgovorimo je da li je Isus Hristos zapravo imao poreklo? Odnosno, da li ima poreklo? Pa ovdje će mnogi bez razmišljanja, kao i stopa, odgovoriti da je Isus imao jevrejsko poreklo. Ili, kako se ovdje vidi kod nas, granica ludila, da ima srpsko poreklo. Ali ajmo da razjasnimo. Prema Svetom pismu, još od proročanstava starih proroka o njegovom dolasku u Starom Zavetu, Isus Hristos je u ovom svetu rođen put Avramove loze. Prema tome se jedino može tvrditi da je Isus imao jevrejski identitet u svom životu na zemlji, upravo kao i svi stari proroci, kao i njegovi apostoli. Znači, svi su oni bili Jevreji i prema tome je Isus imao jevrejski identitet po lozi iz koje je istekao, iz koje je potekao, iz koje je rođen. Ali neki će ipak i dalje tvrditi da je to znak da ima poreklo. Ali nije. Nije, ljudi. Nema. A o tome Sveto pismo opet kristalno jasno govori. Pogledamo u prvoj poglavici Jovana, to glasi ovako, znači Jovan 1.1.3. U početku beše Logos, i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog. On beše u početku Boga, sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Za one koje ovo nije jasno, evo jer razjasnit ću ukratko. Logos znači reč. To se odnosi na reč Božiju, a reč Božja je upravo Isus. Još prvi stih, kako vidite, u Evanđelju po Jovanu Isusa naziva Bogom. Logos beše Bog. Potom da je sve od njega nastalo i ništa bez njega nije postalo. Ajmo dalje. Pogledajmo sad u Jevrejima 1.8, tu glasi: Za sina pak presto je tvoj Bože, vavek veka, žezal pravičnosti je žezal carstva tvojega. Ovdje nema nikakve sumnje da je Isus nazvan Bogom. Presto je tvoj Bože. Za sina pak, presto je tvoj Bože. A evo jedan primjer iz Starog Zaveta, i to jedan vrlo važan. Pogledamo što je pisao proroka Mihaj,
Pogledajmo šta Mihaja 5.2 kaže. Znači glasi: a ti, Vitlejeme Efrato, koji si premalen da budeš među hiljadama judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji izlasci su od pre vremena, od eonskih dana. Obratite pažnju sada. Čiji su izlasci od pre vremena, od eonskih dana. Ovo je jako važno, izrazito važno, jer ovo govori o prirodi Isusovog božanstva. Dakle, reč je o pre nastanka samog vremena, a eonski dani, kako ovdje piše, se drugačije može prevesti kao večna prošlost. U prevodu to znači da Isus Hristos nema poreklo. On je oduvijek postojao jer je on Bog. Poreklo označava početak postojanja, ali Bog nije stvoreno biće. Bog nije rođen, niti je stvoren, on je oduvijek postojao. Znači, Bog nema porekla, a Isus je Bog. To smo već ovdje potvrdili da ga u reč Božjoj se Isus Hristos naziva Bogom. Više puta, na raznim mestima. Ali, ajde da sad postavim jedno pitanje za tvrdoglave koji ovo gledaju. Hoćete li se zaista smeti usuditi, uistinito usuditi, da pouzdano tvrdite kako je Gospod Isus Hristos, Bog sam, po nacionalnosti, tako reći, Srbin, da je Isus stvoreno biće poput običnog čoveka kao što je Srbin, kao što smo mi, Srbi, i da mu se pripisuju stvari iz ovog sveta kao deo njegove prirode? Da mu se tako ruši božanstvo? Zaista, ljudi, u Bogu ne postoji nacionalizam. Ni poreklo, ni nacionalna pripadnost, ni Grk, ni Jevrejin, ni Srbin. Evo, pogledajmo, pazite, apostol Pavle je ovo jasno objasnio Galatima. Evo, pazimo, pogledajmo u Galatima 3, 26, 29 šta kaže. Ovako glasi: jer ste svi sinovi Božiji verom u Hrista Isusa. Jer koji se god u Hrista krstite, u Hrista se obukoste. Nema više judejca ni jelina. Nema više roba ni slobodnoga. Nema više muškog ni ženskog. Jer ste vi svi jedan, to jest čovek, u Hristu Isusu. A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avramovo i nasljednici po obećanju. Ako vam posle ovoga i dalje nije jasno, evo pokušat ću, evo mog zadnjeg pokušaja uglavnom, da vam drugačije to objasnim. Ako čitate Sveto pismo, saznaćete da u početku nije postojala etnička, ni kulturna, ni nacionalna, ni jezična, ni verska ili bilo kakva druga pripadnost. Jer smo svi bili isti. Svi smo govorili istim jezikom, svi smo imali isti identitet, bukvalno svi smo verovali na isti način, tako da kažem. I svi smo se posle sami međusobno podelili u razna plemena, u razne dogme, sami stvarali svoje identitete i samim tim je čovjek stvorio diviziju i, kako da kažem, označavao sebe po raznim poreklima, kultovima i Bog zna koliko još stvari. Mislim, pogledajte današnji svet pa vidjet ćete koliko se neki ljudi razlikuju od drugih. Tako je nastala i divizija crkve, na primjer, što spada u denominacionalizam, odakle su izrasle razne sekte gdje razne crkve uče svoje dogme i svoja shvatanja umjesto da propovedaju Božju reč kao temelj vere. I to nije nešto što je poteklo od Boga, to je ishod nas ljudi i naše grešne prirode.
To je čovjek sve stvorio. To je doktrina ljudskih običaja, ljudskih tradicija, ljudskog uverenja. Sve što je čovjek sam od sebe stvorio, što je sam shvatio gledajući na stvari na razne načine, jednostavno tako smo se sada svi po svijetu opredelili i stvorili divizije međusobno. Ali nebuloza nije kraj tu. Mislim, nebuloza ne završava tu. Oni isti koji to tvrde, znači ovi isti koji tvrde da je Isus Hristos Srbin, oni također koriste argumente poput, kako se zove, genologije, rodoslova i takozvane DNK nauke kako bi podržali sopstvene tvrdnje. Pazite, pridržavati se takvih nebuloza je naprosto neopisivo bezumlje, ljudi. Prema Svetom pismu nam Gospod jasno govori da je to tipa bajki iskrenuti u praznoslovlje. To nije šala, to je najozbiljnije i to tačno naglašava Bog u Svetom pismu. Evo, pogledajmo sami. Znači, prva poslanica Timoteju 1 do 1:7, znači glasi ovako: Pavle, apostol Isusa Hrista, po zapovesti Boga, spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nade naše. Timoteju, pravome sinu po veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našega i Isusa Hrista, Gospoda našega. Kao što te molih idući u Makedoniju da ostaneš u Efesu i zapovediš nekima da ne uče drugčije, niti da se bave bajkama i rodoslovima beskrajnim koji više navode na prepirke negoli na služenje Bogu i na Bogu, služenje Bogu u veri. Ja se izvinjavam, ovo mi je malo manji tekst, pa zapnem pomalo. A cilj zapovesti jeste ljubav od čista srca i savesti dobre i vere nelicemerne, od čega neki odstupiše i skrenuše u praznoslovlje, želeći da budu učitelji zakona, a ne razumeju ni šta govore, ni šta tvrde. Jel vam to zvuči poznato u ovom kontekstu? Mislim, to je upravo situacija koju imamo u vezi cijele ove teme. Ali ista stvar se ponovo naglašava u Titu 3:9 do 11. Evo, pogledajmo šta tu glasi. A ludih zapitkivanja i rodoslova i sporova i prepiranja o zakonu kloni se, jer je to nekorisno i sujetno. Čoveka je etika po prvome i drugome savjetovanju kloni se, znajući da se takav izopačio i greši, samoga sebe i osudio. E sad, ja vas pitam, zar je zaista potrebno dalje išta govoriti o tome kada i sam Bog to smatra bezumljem? Ljudi, čak i da se nekako uspostavi na neki lud način, ne znam nija kako, ali evo, ajmo da se pravimo kao da je to tačno. Da se nekako uspostavi da je Srbin nastao od prvog momenta, od kad ovaj svijet postoji. To je i dalje poreklo i početak postojanja. Znači, ako Srbin počinje da postoji od prvog momenta, od kad je ovaj svijet stvoren, to je i dalje dokaz da smo mi počeli da postojimo. Ali Isus je van toga. Njega ne veže vreme, ni prostor, ni materija. On je oduvek i sada i doveka. On je večit, alfa i omega, početak i kraj. On je tvorac i koren svega što postoji. Znači, on je van svega toga, on je pre svega toga. On je naš koren. Od njega smo nastali. On je se stvorio. On nije Srbin, on je Srbina stvorio. Kao što je stvorio i kao što je stvorio i Nemca, i Francuza, i Danca, i Kineza, Japanca, sve ljude na svetu.
Svi smo mi potekli od Boga, jer Bog je tvorac svega. Svega i svakoga. Kakav crni Srbin, kakav Manojlo, kakav Nemanjić. Ljudi, to je bezumlje. I to neverovatno bezumlje. Za kraj, evo, molim vas dobro i pažljivo me saslušajte. Da je Isus Hristos onakav kakvog ga vi opisujete i za kakvog vi tvrdite da je bio, ja bi prsnuo od smeha na takvo patetično božanstvo, na takvo jadno biće koje samo sebe proglašava božanstvom. Evo razlog zašto. Jer ja takvog takozvanog Boga, da se moram tako izraziti, mogu lako da ukapiram u svoj ljudski um. Da je Bog zaista takav, ne bi bilo razloga da ga uzvišujem ni da mu služim. Ali Gospoda Boga, ljudi, Gospoda Boga u kojeg ja verujem, kojim ja služim i koji je autor Svetog pisma, temelja hrišćanske vere, je van svačijeg ljudskog uma i shvatanja, čak i za hrišćanina. I to je samo jedna stvar pored bezbrojnih drugih koja tog Boga, jednog jedinog, čini savršenim i vrednim da se slavi i uzvišuje. On je biće čija mudrost nema granice i sve što on stvara i što je stvorio je savršeno. Jeste, tačno, greh je to donekle upropastio, ali kao što smo već naveli, greh je počinjen od onih koji su se protiv Boga pobunili i eto kakav je ishod. U te pobunjenike spadamo i mi ljudi. Sami procenite kakav je ovaj današnji grešni svet, pa onda zamislite mesto bez ikakvog greha. Tamo gdje je Bog, tamo gdje nema mesta za greha, tamo gdje spašeni idu, koji su očišćeni od greha i gdje greha nema. To je tamo gdje je Bog. I onako kako je Bog sve stvorio, Bog je savršen, perfektan u svakom obliku. To je Bog Svetog pisma. To je moj kralj, to je moj spasitelj, to je moj Gospod i to je moj Bog. A ne kako ga ove jadne izgubljene duše opisuju. Ne znam još šta da vam kažem na to, ali evo nešto za one koji se i dalje drže istih tvrdnji da je Isus Srbin. Da vam dam nešto o čemu vredi razmisliti. Možda vi imate ovakve ili onakve istoričare kojima verujete više nego drugima, da li Deretiću, Kljosovu ili kojima već verujete, ne zanima me. Mislim, iskreno ne zanima me, ali to vi sami birate. To vam niko ne može zabraniti, niti vas može spriječiti. Ali ovo je tema gdje je reč o Gospodu Bogu Svevišnjemu, večitom Otcu i Tvorcu nebeskome, svemoćnem, znači biće čija je mudrost bez granica i on je savršen, znači perfektno, jedino perfektno biće. I Isus Hristos, jedini koji je živeo potpuno bezgrešni život, savršen život i koji je platio cenu za naše grehe. Jedini koji je to mogao, jedina perfektna žrtva koja je to mogla da učini. O takvoj je osobi reč. Znači, koji je platio za grehe celog čovečanstva i koji će jednog dana, pazite, koji će jednog dana da se vrati i ovom svetu i svakom pojedincu u njemu da presudi. Ljudi verovali ili ne, to neće piti vodu na sudnji dan. On je čoveku dao svoju reč i sve što čoveku treba da zna kako bi bio na pravom putu. Pa vi sad sami procenite kome ćete verovati. Ljudima koji sami sebe smatraju pametnima i mudrima ili ćete se oslanjati na Boga i na njegovu mudrost. Krajnja odluka je vaša, ali
nema u hrišćanstvu mjesta za takvu banalnu ravnodušnost. I to ne, mislim, kad kažem hrišćanstvu, govorim o pravom biblijskom hrišćanstvu, znači jedino pravo hrišćanstvo, ne vamo razne dogme, katoličanstvo, sotonsko smeće i bilo kakve podsekte koje su se opredelile na razne dogme i šta ja znam, koje uče neka svoja shvatanja. Ne govorim o takvim crkvama, niti o takvoj veroispovesti, govorim o pravom biblijskom hrišćanstvu, gdje se svo verovanje oslanja na reč Božju. Znači, to je temelj verovanja. To je temelj vere, Hristove vere, i to je ono po čemu treba sve da činimo i da pratimo. Po takvom hrišćanstvu nema mjesta za takvu banalnu ravnodušnost. Sa ovakvom tvrdnjom, ljudi, se Gospod Bog ponižava na nivo običnog čoveka, otpisuje mu se njegovo božanstvo i bukvalno gleda se na Boga kao stvoreno biće. Jer je kažete da je Isus Srbin. Srbin je stvoreno biće. Srbin je počeo da postoji. On nije oduvek. Bog je oduvek. Znači, gleda se na Boga kao stvoreno biće. I takav pogled na Boga spada u jednu vrstu idolatrije. Odnosno, kako bi se mi izrazili, kao idolopokloništvo, gdje se stvorenje uzvišuje i slavi poput Boga. Ja se iskreno molim Gospodu za vas, da vas Sveti Duh opameti, da se pokajete i da se uzdate i oslanjate na Boga i njegovu mudrost, a ne na vašu sopstvenu. Jer to je dokaz ponosa u imanju znanja, a takav ponos je opasno negovati. Pazite, ja nisam nikakav izuzetak, ja sam to imao i ranije. Ali tačno sam shvatio koliko je to opasno imati. Budite ponizni pred Gospodom i oslanjajte se na njega, jer drugačije, ako se čuvate svog ličnog uverenja i svog znanja, poput ovoga sada što se tvrdili u vezi Isusa, ista priča. Pazite, kad na sudnji dan budete stajali pred Bogom, reći će da vas nikad nije poznavao. Jer vaša dela uz takvo učenje su gnusoba u Božjim očima. To vam moram reći, jer nećete imati izvinjenje, nećete imati izreku da opravdate takav stav. Zato pamet u glavu, ljudi. Uzdajte se u Boga, a ne na čoveka. Jer i samo Sveto pismo vam govori da je bolje uzdati se u Gospoda nego na čoveka. Eto, toliko od mene za sad i nadam se da vi svi koji ste gledali da ćete malo o tome razmisliti i jednostavno, eto, s tim riječima vas sve srdačno pozdravljam. Svako dobro želim svima, uz mnogo zdravlja, radosti, sreće i blagoslova. Neka vas Bog čuva i da se u njega uzdate svakog dana. Hvala na gledanju, ljudi. Bog nek je uz vas i živite za njega, kao što je on za vas. U sveto i svemoćno ime Gospoda Isusa Hrista. Slava Gospodu Svevišnjemu. Amin. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed
the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's